Ajde, Cvili, ta što ti je? Čovjek se ne može nimalo od tebe odmaknuti jer ti odmah cviliš. Zato se i zoveš Cvili, brate mili. Kao prvo ti nisi čovjek nego patuljak, a kao drugo... Da, što? A kao drugo, ti i Mili opet ste na mene zaboravili. Već sam vam 100 puta rekao da se plašim mraka i ovih tunela i da se plašim biti sam. Ali ne, vas dvojica uvijek nekamo odete. I kako onda ne bih plakao? Kako, brate, reci kako? Ah, Cvili, Cvili, ponašaš se kao mala beba. Ta rekli smo ti da idemo po još malo leda. Zar si zaboravio? Ali zašto onda niste i mene poveli? I ja sam htio ići na ledenu livadu. I to sam ti već objasnio. Na ledenu livadu mogu samo oni patuljci koji su položili ispit hrabrosti. A ti si, čini mi se, još daleko od toga dana. Ma nemoj, kao da si ti bolji od mene. Hej, nećemo se svađati. To najmanje želim. Samo ti govorim da se trebaš potruditi ako želiš ispit hrabrosti položiti. Ma daj, ti meni uvijek nešto pametuješ. Ha, takav sam. Gili, ni ja se ne želim svađati. Hajde pričaj mi, kako je na ledenoj livadi, molim te. Dobro, Cvili, reći ću ti kako je tamo, ali znaš da su to velike tajne nas ledenih patuljaka. O tome ne smiješ nikome govoriti, jesi li me razumio? Jesam, Gili. Neću nikome ništa reći, hajde pričaj mi. Ledena livada je jako velika. A zašto se zove ledena? Polako, sve ću ti reći. Na ledenoj livadi nalazi se mnogo vrsta leda. Led za zaleđivanje grana, led za zaleđivanje potoka, led za zaleđivanje sladoleda, led za zaleđivanje jezera, led za zaleđivanje puteljaka i još mnogo vrsta leda. A koji je najbolji? Misliš koji je najljepši? Meni se najviše sviđa led za zaleđivanje sladoleda. On ima posebno lijepe šare i crtice. Joj, kako bih ja volio ići na ledenu livadu. A kako se dotamo dođe? I to je velika tajna patuljaka. O tome ti ipak ne bih sada govorio. A daj, Gili, molim te, jesi li mi brat ili nisi? Brat ti jesam, ali put dotamo morat ćeš otkriti sam. A kako, Gili, kako? Pametno i polako. A gdje je Mili? Joj, možda se izgubio na putu do ledene livade. Joj, čuješ li me, Gili? Možda mu treba pomoć. Joj, Cvili, evo ga na, opet cviliš. Pa daj već jednom odrasti i prestani živjeti u strahu i panici. Izgleda da je tebi zanimljivo živjeti na nekoj granici. Ma nije, ali ne znam kako bih drugčije. Ugledaj se na nas, svoju braću patuljke. Radi ono što i mi, pa ćeš možda uskoro i ispit hrabrosti položiti. A što da radim? Najprije prestani plakati, kukati, cviliti i počni se sam za sebe brinuti. Ali ja volim biti s vama, sa svojom braćom, ne volim kada sam sam. I mi s tobom volimo biti, ali cendranje je teško stalno slušati. Pa dobro onda, pokušat ću svoje ponašanje ispraviti, ali ne mogu odmah. Naravno da ne možeš, jer za svaku promjenu treba vremena. A zbog čega ledeni patuljci odlaze na ledenu livadu, brate? Odlaze po led. Svaki ledeni patuljak ima zadatak da zimi donosi led. A ja sam mislio da... Što si mislio? Mislio sam da na ledenoj livadi postoji možda kakav dvorac i neki drugi patuljci. Naravno da dvorac postoji. Stvarno? Jo, jedva čekam da i ja dođem tamo. Na ledenoj livadi
U sve one vrste leda koje sam ti prije spominjao, nalazi se i ledeni dvorac, a u dvorcu ledeni patuljak kralj. On je najvažniji ledeni patuljak koji postoji. A zašto? Zato što je kralj. On nam govori gdje, kada i kamo koju vrstu leda trebamo nositi. A kako on to zna? I to je tajna. I ovaj puta neću ti je otkriti. A daj, Gili, molim te, daj. Ne, i ovako sam ti već rekao previše. Gili, Cvili, gdje ste? Čuješ li, Mili nas doziva? Čujem ga. Ovdje smo, Mili, dođi. Hajdemo sada, pomozi mi staviti ovu košaru s ledom na leđa. Mogu li ja s tobom i Milijem led raznositi? Možeš. To će biti dobar uvod za ispit hrabrosti koji te čeka. A joj, malo me strah, ali mogu, ja to mogu i želim. Tri ledena patuljka, 3 brata, 3 zimska pomagača. Dvojica svaki dan na ledenu livadu idu i pomažu zimi da bude jača. A kako se zove onaj treći? Mili, Gili i, ako ste pažljivo slušali naše patuljke, onda ćete lako odgovoriti na pitanje. Kako se zove treći ledeni patuljak?